Pozdrav svima. Nedavno sam čuo baš u komentaru neko govori kako mu se niti ne da ući na video zapis koji ima jako puno reklama. Ima jedno rješenje za to. Dođite na moj mobitel da vam pokažem kako se to može riješiti. Sad ću naći jedan video koji je malo duži. Upravo sam ušao na Balkan Info kanal, jedan od boljih kanala na našim prostorima. I recimo da ovdje pokažem na ovom primjeru. Evo, žao mi je što moram to pokazati možda na njihovom kanalu, zato što to je jedan od načina kako oni zarađuju novac. Ali recimo da ste jedna od onih osoba koja ne želi gledati svaku reklamu i koncentrirati se na cijeli sadržaj odjednom. Jer vas to jako zanima i ne želite biti distraktani. Šta napraviti? Pritisnete play da se odvrti ona prva reklama koja ima, naravno. Uzmemo ovu strelicu i odvučemo je sve do kraja videozapisa. Dođemo na kraj. Lako moguće da će tu biti još jedna reklama, ako je nema, super. Izađemo na ovaj X i ponovimo videozapis. Sada možemo gledati cijeli videozapis bez jedne reklame. Nešto bih rekao u vezi toga. Ako imate svoje YouTube kanale i želite rasti, znači molim vas nemojte smarati gledalce na način da stavljate više od jedne reklame. Jedna reklama je dovoljno, neće niko zbog toga uključiti ad blocker, jednostavno zaradit će se novac sa druge strane. Samo nemojte, svojim tjerate gledalce. Ja vam to ozbiljno govorim. Tjerate gledalce. I imat ćete veću gledanost ako isključite sve te reklame. To je sigurno. To je sve od mene u ovom kratkom videu. Napišite u komentarima svoje mišljenje i vidimo se u sljedećem videu.